sfaxxaw fix-xejn id-diskussjonijiet bejn il-Gvern Grieg, il-Ministri tal-Finanzi tal-pajjiżi fiż-żona Ewro u rappreżentanti ta' istituzzjonijiet oħra li fl-aħħar snin selfu l-flus lil Greċja. Id-diskussjonijiet kellhom lan li jsibu soluzzjoni għal bidliet li l-Greċja qed titlob fil-ftehim ta' bailout, iżda dan ma kienx possibbli. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna irrimarka kif il-Gvern Grieg jidher li ma kienx teknikament imħejji għal dawn id-diskussjonijiet. Fil-waqt li l-Greċja tinsisti li għandu jinħafer id-dejn, il-Gvern Grieg ma ppreżentax pjani alternattivi konkreti. Ma kienux qegħdin ippreparati biex jitkellmu il-lingwa mhux tal-elezzjonijiet li jkellmu l-poplu, imma il-lingwa uffiċjali li jkunu jafu x'inhuma regolamenti. Ġifier meta inti tagħmel titlob tibdil, tikkwantifikhom, tittajt tisma' pereżempju jiena irid inżid il-pensjonijiet il-baxxi, però sanġib il-flus minn fuq is-sinjuri jew imma tikkwantifikat, tittajt kemm u minn dan ma kien hemm xejn. Il-Ministru Cicluna qal li l-pajjiżi li selfu l-flus offrew soluzzjoni li permezz tagħha il-Greċja tkompli għaddejja bil-programm ta' għajnuna finanzjarja. Madankollu dan ma kienx aċċettabbli għall-Griegi. Imma dina tidher li politikament biex aċċettabbli għaliex huma telgħu lajta li se jqattaw kollox il-agreements li hemm u jibdew mill-ġdid. In-nuqqas ta' ftehim qed iżid il-pressjoni fuq is-żewġ naħat u iktar diskussjonijiet huma maħsuba fil-jiem li ġejjin. Però il-Ministru tal-Finanzi tal-Greċja der ottimist li jintlaħaq xi forma ta' ftehim. Moreover, I have no doubt that these negotiations and discussions will continue, as the President of the Eurogroup indicated, tomorrow, the day after, and I have no doubt that there is going to be an agreement in the end. An agreement that will be therapeutic for Greece and good for Europe. Għalkemm l-ogħla uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jsostnu li issa l-ballun jinsab f'saqajn il-Griegi. Il-President tal-Eurogroup għamilha ċara li biex ikun hemm ftehim il-Greċja trid tkun lesta li tonora ċerti obbligi. It is up to the Greek authorities now to decide whether they would want such an extension, whether they would take up the offer to look for the flexibility within the program,